starač. Da ne stiskamo se. A? Ne stiskamo posle. Svi propuće neka padnu. Nema, ne se padnu. Hajde, može. Crni se, bro. Poša? Selam alejkum i pozdrav svima. Dobrodošli na samom početku Lažani futsal klub. 2026. godina, memorijalni turnir Rahmetli Ernad Ramićević, Rahmetli Bajo Otrok. Došli smo do samog početka našeg turnira koji ćemo početi i ždrebovati naše ekipe, to jest izvući parove od ove 32 ekipe. Na samom početku želim svima koji budu tude vidjeli i koji budu gledali da će naša ekipa Papec Klejan Servis Bitolj iz Bitola otkazala se zbog smrtnog slučaja igrača u svoju ekipu, znači ta ekipa ne može doći, ostali smo sa 31 ekipom. Sad hoću da naglasim, znači imamo 31 ekipu. Od te 31 ekipe izvlačimo 8 grupa, u stvari to je 7 grupa po 4 i jedna je od 3 ekipe u grupu, to je zadnja grupa H. Ukoliko se prijavi još jedna ekipa, možemo da dodamo da ispunimo to četvrto mjesto u grupu H. Ako se ne prijavi, znači ostaje grupa H sa 3 ekipe, od koje 2 idu dalje i sve ostaje isto dalje kao što smo najavili na našoj stranici. Mi ćemo sad početi ovako da naše, znači ova ekipa što se otkazala, ostavljamo na stranu. Mi ćemo sada početi naše ostale parove da izvlačimo, znači 31 par koji je ostao i ukoliko se prijavi, kao što smo rekli, 32, primit ćemo njega. Evo, mi ćemo polako i jednu po jednu ekipe sastavljati, a Omere, možeš sastavljati i ubacivati. Eto, tako, pokaži samo kad budeš, da vidu. Dobro, tako, samo pokaži da vidu. Eto, tako. Ubacuj. Odlično. Tako, sede, ubacuj. Znači, turnir ćemo početi sutra večer sa početkom u 19:45. Ne bimo gledači? Ne znam, treba da vidim. Kažu ovdje što sam ne kazao. A još žite? Imaš šećer. Dobro. Tapkaj. Nemojte ko na TikTok ovdje, ne treba da tapkate i da šerujete. Možete da šerujete, ne treba da tapkate. Da. Dok moje kolege sastavljaju listiće, ja ću samo da obrazložim i da najavim ostalim ekipama koje nisu donijeli učestvo, znači one što su iz daljeg mjesta, koje nisu donijeli učestvo da uplate svoju kotizaciju, morat će da uplate kotizaciju do samog učešća ono večer kad trebaju da igraju. Znači, ukoliko ekipe koje su prijavljene ne budu donijeli
Kotezaciju nećemo te ekipe prihvatiti da igraju, to da bude svijama jasno. Znači, idemo po pravilima kako treba i što treba. Jer dosta ekipa zloupotrebljavaju, prijavljuju po 2 ekipe na različite imena, a ne donosu kotezaciju. Znači, svaka ekipa iz daleka koja nije donijela svoju kotezaciju, morat će da donese kotezaciju najkasnije do ono večer kad budu igrali. Mi ćemo polako početi sa ždrepkama, znači 31 je parče ovdje, 32 evo kao što smo najavili, to je ekipa koja se otkazala. Polako ćemo da izvlačimo ždrepke. Evo, može Almer izvještaj. Odlično. Tako, 7 izvještaj. Stavite u kude. Ovo je prazno. Majde u sredinu. Polako izvještaj ti rukom, polako da ne padaju i kažeš. I jedno uzmi taj Almer. Ajde, bismillah. Prva ekipa, samo da bliži prema kameri. Ekipa Rinija Žitoša. Rinija Žitoša, grupa A. Rinija Samo malo, Žitoša. dobro. Molim se, zeće. Izmiješaj. Ok, možeš to da zadneš, ali ne budeš izvlađen izmiješaj. Vesovogradna. Grupa B, Vesovogradna. Dobro. Meni su grupu D, znaš. Izmiješaj i daj, izmiješaj, polako, izmiješaj. I daj se. Teuta Nova. Teuta Nova, grupa C. Dobro. Poliklinika Dr. Spasko, Makedonski grad. Malo bere. Samo polako. Odlično. Ajde. Minski Jakranova. Gamaniksi Jakranova. Grupa E. Minski. Idemo dalje. Može. Kafe First Makedonski Brod. Isti, jel? First, da. Može sljedeći. Evo Anče Plasnica.
Gringo Bao Lažan. Gringo Bao Lažan. Dobro, samo osjećajte. Znači, dobili smo u svih 8 grupa prve parove. Grupa A, nosioc grupe je Rinija Žitoše. Grupa B, Desovo grada. Ja mislim da je Rinija Žitoše preimenovala svoje ime u drugo ime, tako da bit će objavljeno na grupu i bilo objavljeno. Znači, grupa B, Desovo grada. Grupa C, Teuta Nova, nosioc grupe. Grupa D, Poliklinika Dr. Spasko, Makedonski Brod. Grupa E, Germanix, Jakrenovo. Grupa F, Kafe Prst, Makedonski Brod. Grupa G, Euro Anče Plastica i grupa H, Gringo Bao Lažani. Idemo sa sljedećim parodima. Miješi, svako zimljeni miješi. Kruševo. Kruševo. Naše Kruševo. Kičevo. Kičevo. Zlatko Acika Prom Žoko Limburg. Ajde mi to ćemo pokazati, da bi će. Balis Inorov. Spinoro. A? Požan grad Basažan. Dobro. Samo čekaj. Karišik Bau Sanđak Vojs Lažan. Pasada Čajnik Bitola. Koliko to stigne. Srnilište Kup Ba. Zadržim? Možemo. Ezan Ibercut Sažga. Samo malo, sad ćemo da najavimo. Znači, počinjemo sa trećim parovima od grupa. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D. Grupa E, grupa F, grupa G i grupa H. Znači, produžujemo sa sljedećim parovima. Sljedeći par, treći po redu je Ezan Ibercut Sažga.
BHS Group Saždel. Ne. Reunion Beetle. Six, seven, Dessel. Barbaras Devrešte. Bombaši Bau Žiteše. Bad Boys Lažani. Aj malo tu za našu razvoju. Pilana Žarko. Samo, nemojte baš. Stigli smo, znači, u sve grupe po 3 para. Grupa H će ostati sa 3 para. Ukoliko se prijavi još jedna ekipa, dopisat ćemo tu jednu ekipu. Ako se ne prijavi, grupa H ostaje sa 3 para. Kazali smo razlog na početku videa. Ekipa iz Vitolja se otkazala zbog smrtnog slučaja u svojoj ekipi, neki igrač je preminuo, tako da ostaće ova grupa sa 3. Ako se prijavi još jedna ekipa, dopisat ćemo i tude ako se ne prijavi. Ova grupa ostaje sa 3. I to je to. Idemo i četvrte parove da izvlačimo. Majde miješaj. Sve bi dati patice jednu da izvučeš. Crnilišta. Crnilišta. Ovo je Crnilišta 2. Znači imamo Crnilišta i Crnilišta 2. Momentalno Ahmetović Bau. Ahmetović, bravo. Pristaju da se glasuje. Ne smijemo da dodamo što on ima ekipu, ne smijemo da mu damo ruče. Ovdje sve građevinski. Banana Hitler Lažani. Hvala, behaj sve. Banana Hitler Banana Lažani. Da nam stadion da renoviraju. Krote mislim. Young Boys Lažani. Young Boys Lažani, alo.
skereni, ovi, sadniki, ovi. Koliko je ribari? Znam, koliko je ribari? Samo malo, tu smo stigli, znači, četvrta, grupa E. Ovi su jadnici. Hasan Kičevo. I posljednja. Edo Zeverešte. Evo, kao što vidite, naša zrepka je elhamdulillah završena. Grupe su te, obavestit ćemo sve ekipe kad igraju i ko sa kim igra. Znači, grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, grupa E, F, G i H. Naš kolega i naš član organizacije Naim Mustafovski, on će vas svi obavestiti kao što vas obavestio bio. Ukrstavamo, znači, idemo prvi od grupe A sa drugim od grupe C. Prvi od grupe C sa drugim iz grupe A. Ovo govorim za 16 finale, znači kad bude došlo vreme. Da se zna prije vremena, jedan dan smo već to obavestili, ali opet da vas obavestim. I onda normalno, grupa B prvi sa grupom iz D, drugi i grupa D prvi sa grupom B. I tako ćemo, znači, ukrstavati. Ovi koji su u fudbalu i koji prate fudbal znaju, a i ovi koji ne prate sigurno će im biti jasno. I to je to, počinjemo sutra, ako Bog rešava, ako Gospod rekao, utriče počinje su igranje na našoj memorijalnoj turnir, počest na našite rahmetli pokojni duši. I to je to, uštedno što naši kamerman će rezumirati, će vidite koji su kogo igrate, koji su kogo grupa ste padnale, najdobro će go reši večer doma ili deneska, grupi napre, a mi je htjela obavestime utre site koji su kogo igra i koga igra. Tako da do sledno vidovanje, do gledanje, eselamu alaikum i pozdrav do site.